mu nkuru zikomeye ziri gucicikana mu bitangazamakuru bitandukanye turibanda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Zimwe mu nkuru tugiye kurebera hamwe ukuntu Karehe muri Sud Kivu hari kuzanwa abasirikare benshi hakoreshejwe indege. Si ibyo gusa kandi kuko turarebera hamwe n'ukuntu leta ya Congo ikomeje kwitwara nyuma y'uko Loni ishinjije u Rwanda na Uganda gufasha umutwe wa M23 no kuyiha ibikoresho. Ngwino bane natwe muri izi nkuru zikomeye ku mutekano, politike na diplomasi, ukande subscribe no kuri buto tugukore no kunzogera tubana amakuru atandukanye mbagezaho mbahaye ikaze. Nyuma y'uko Washington DC itanze agahenge k'ibyumweru bibiri, leta ya Kinshasa yo yabonye umwanya mwiza wo kwikusanya kuko Karehe muri Sud Kivu hari gukusanyirizwa abasirikare benshi hakoreshejwe indege zikazana n'ibikoresho byo kwifashisha ku rugamba. Ngo izi ngabo zikomeze gukusanyirizwa mu gace ka Karehe ziganjemo abarundi, aba Fardc n'abacancuro bafatanyije muri urugamba n'imitwe yitwaje intwaro. Bikaba bivugwa ko ngicyo bagamije ari ukurinda aka gace ku buryo M23 naho yamenera ngo nakikigarurire. Ku rundi ruhande nk'uko bisanzwe buri mezi 6 impuguke z'umuryango w'abibumbye zikorera kanama shinzwe umutekano zatanze raporo yazo ku kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo RDC no ku ihuriro ry'urwego rw'urugomo rwugarije igihugu cyane intara z'uburasirazuba. Kimwe mu byagaragaye muri iyi raporo nuko harimo uruhare rw'abaturanyi b'Abagande n'u Rwanda mu ntambara hagati y'ingabo za RDC n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Ubu hashize imyaka 2 buri raporo itangazwa n'impuguke z'umuryango w'abibumbye itunga urutoki u Rwanda irushinja gufasha M23 mu ntambara ibera muri ntara ya Kivu y'Amajyaruguru nubwo rudahwema kubihakana. Kuri iyi nshuro ikindi gihugu cyo mu karere nacyo cyatunzwe urutoki harimo na Uganda. Iri tsinda byari bishimangiye ryemeza uburyo ki abayobozi ba Uganda bemereye ingabo za M23 kunyura muri Uganda. Kuba ngo bari benshi kandi bigaragara nk'uko izo mpuguke zibivuga ngo nta kintu ubutasi bwa Uganda bwaba butarabimenyeho. Raporo rero isoza ivuga ko hari inkunga igaragara ya bamwe mu basirikare bakuru b'ubutasi bwa gisirikare bwa Uganda. Impuguke zikaba zemeza ko atari ikibazo cyo kunyura muri Uganda gusa ahubwo abayobozi b'uyu mutwe witwaje intwaro nabo bagiye muri Uganda. Nk'uko iyi raporo yakomeje kubigaragaza, Sultan Makenga umugaba w'ingabo za M23 ngo yagaragaye inshuro nyinshi muri uyu mwaka Entebbe na Kampala, na Colonel Nanga umuyobozi w'ishami rya politike nawe yamaze igihe ngo mu murwa mukuru wa Uganda, ndetse yanahakoreye inama n'abahagarariye imitwe yitwaje intwaro y'Abanyekongo. Ku rundi ruhande kandi tuje kurebera hamwe inkuru zikomeye zakomeje gucaracara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, aho Burundi bukomeje kugenda bwishikiranya n'u Rwanda bushaka gufungura umupaka nyuma y'uko babonye ko Congo ikomeje gutsindwa n'umutwe wa M23. Bakaba babonye ko bagomba guhindura uruhande bagashaka umwuka mwiza hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi, kuko igihugu cya Congo bakomeje kwishingikiriza bamaze kubona ko Gisekedi amaze gutsindwa iyi ntambara ku buryo bweruye. Ni mu gihe kandi perezida w'u Burundi Ndayishimiye ari mu mazi abira nyuma y'uko igihugu cye akomeje gutuma kibura ibyangombwa nyenerwa, abaturage bakaba bamumereye nabi aho bamusaba kwegura bakabaho na perezida bafite, kuko n'ubundi ngo perezida Ndayishimiye kuyobora igihugu bakabona abaturage akabona ibikenerwa byamunaniye. Si ibyo gusa kandi turanyarukira no ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo aho M23 ikomeje kwigarurira utundi duce mu ntambara ikomeje nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje agahenge k'ibyumweru 2. Fardc ikaba aribwo yari ibonye umwanya mwiza wo gushaka gufatira na M23 ngo iyambare tumwe mu duce yari yarafashe. Ndabatumiye ngo muze tubane muri izi nkuru zikomeye, tukande subscribe kuri buto y'umutuku mukore no kunzogera tubane mu makuru atandukanye mbagezaho ngo uhaye ikaze. Nk'uko byemejwe ku itariki 6 z'ukwezi kwa 7 mu nama yabereye Zanzibar yahuje abayobozi ba leta y'u Rwanda n'abayobozi ba leta y'u Burundi mu kuganira uburyo ibihugu byombi umwuka mu burimo warangira hagafungurwa umupaka, cyane ku mupaka w'u Burundi wari umaze amezi 6 udafungurwa na Murundi winjira mu Rwanda cyangwa ngo hagire ikintu kiva mu Rwanda kinjira mu Burundi. Bikaba byemejwe ko abarundi bakomeje gukora iyo bwabaga kugira
kugira ngo bishikiranye n'u Rwanda bashaka gufungura umupaka nyuma yuko babonye ko Congo ikomeje gutsindwa, bakaba bamaze kubona ko bagomba kugaruka ku ruhande rw'u Rwanda. Nyuma yuko igihugu cy'u Burundi cyakomeje gushinja u Rwanda gutera inkunga umutwe wa Red Tabara ukomeje guhungabanya umutekano w'u Burundi, bakanarushinja ko rwahishiriye abashatse guhirika ubutegetsi bwa Nkurunziza mu mwaka w'ibihumbi 2015. Ibi birego u Burundi bwakomeje gushinja u Rwanda, guverinoma y'u Rwanda ntiyahwemye kubihakana. Gusa abasesenguzi mu bya politike bemeje ko Evariste Ndayishimiye ari inzitwazo ari kuzana kuko ashaka gufatanya na Felix Antoine Tshisekedi mu guhasha M23, bakomeje kwitirira M23 kifashaho n'igihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihe kandi perezida w'u Burundi Ndayishimiye akomeje gusabwa n'abaturage be kwegura akava ku butegetsi akareka kuba perezida w'igihugu kuko kubonera abaturage be ibyo bakeneye byamunaniye. Urugero mu babahangayikishije hakomeje kwiganzamo ikibazo cya essence, nk'uko byemejwe n'abashoferi b'abarundi bari bamaze igihe bajya kugura lisansi ku mupaka wa Kavamvira bagasiga ikendereye, hanyuma isigaye abandi bakayirwanira, abacuruzi bakayimana bakayiha uwishyuye menshi. Ngo nubwo byari bimeze bityo, ariko abashoferi b'abarundi bavuga ko bajyaga kugera muri Uvira n'ubundi bibahenze kuko umuhanda bakoresha bajyayo babaga barwana nawo kubera wamaze kurengerwa n'amazi yo muri Tanganyika no mugezi wa Nyagara. Nguko kubura kwa essence kukaba kwaratumye ibiciro by'ibintu bitandukanye byiyongera ku giciro cyo kwikuba nk'inshuro 3, bikaba ari ibintu bikomeje gutera impungenge abaturage b'abarundi, ari nabyo baheraho basaba Evariste Ndayishimiye kwegura ngo kuko no gukora urugendo mu gihugu cyabo bitagishobotse. Ibintu byose ngo kuba byarazamutse n'amatike y'imodoka akaba yari henze cyane, bakaba babwira Evariste ko atagishoboye kubayobora kuko nta kibazo na kimwe akomeje kubakemurira, ahubwo akomeje kubyongera uko bukeye n'uko bwije. Ku rundi ruhande, mu gihe M23 yubashye agahenge ko kurengera kiremwa muntu yasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ingabo za Fardc zikaba zo zarabirenzeho zikarenga kuri gahunda nziza igamije gufasha abatabazi ndetse n'abavanwe mu byabo bakagaba ibitero ku birindiro by'intare za Sarambwe. Ngiki gitero kikaba cyateye intambara ikomeye aho M23 ikomeje kwihagararaho mu bice yafashe, ngo kuko izi neza ko Fardc ishaka gufatirana kagahenge ikabambura ibice bigaruriye. Umuvugizi wa M23 akaba yemeje ko aho gutakaza ibice bafashe ahubwo bagomba gukora ku buryo babyongera, ubwo Fardc idashaka gutanga kagahenge, M23 ko yiteguye guhangana na Fardc igakomeza kwigarara n'utundi duce dutandukanye. Nanone kandi ku rundi ruhande, mu nkuru tugiye kwibandaho tugiye kurebera hamwe ibijyanye n'umupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi, bivuga ko ugiye gufungurwa nyuma y'igihe kinini wari umaze ufunze, nyuma y'uko igihugu cy'u Burundi cyari cyashinjije Leta y'u Rwanda gutera inkunga umutwe wa Red Tabara uhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Ku rundi ruhande, reka dukomereze ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo aho ibweramana intambara ikomeje. Fardc ikaba iri gushinja M23 kurenga ku masezerano y'agahenge ikaba yateye bweramana. Nizi nkuru ngarutse kugira ngo dusesengurane natwe ukanda subscribe kuri buto mutuku ukore no kunzogera tubane mu makuru atandukanye nkugezaho mbahaye ikaze. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe n'umunyamabanga wa Leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga General Liyotona James Kabarebe kuwa gatandatu bahuye banaganira ibiganiro na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Ambasaderi Robert Shingiro. Ibiganiro by'abakuru baza diplomasi b'u Rwanda n'u Burundi byabereye mu birwa bya Zanzibar, ahari kubera umwiherero w'iminsi 3 w'abaminisitiri b'Ububanyi n'Amahanga bo mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ariyo EAC. Bikaba byemejwe ko mu ngingo ziri kuganirwaho n'uyu muryango harimo ingingo zerekeye ku mibano y'ibihugu bigize umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Minisitiri Nduhungirehe mu butumwa bwanditse ku rubuga rwa X yavuze ko yari yo gahunda ngo reka dukemure ibibazo dufitanye mu buryo bwihuse kandi bwemeranyijweho n'impande zombi. Ni ubutumwa yashize ku rubuga rwe rwa X buherekejwe n'ifoto ye na General Kabarebe baganira na Minisitiri Robert Shingiro. Umubano w'u Rwanda n'u Burundi wari umaze umwaka urenga utangiye kuzahuka, wongeye kuzamba mu mpera z'umwaka ushize bitewe n'ibibazo bya politike biri hagati y'ibihugu byombi, aho byatangiye mu kuboza umwaka wa 2023 u Burundi bushinja u Rwanda kuba rushyigikiye umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bwarwo nyuma y'igitero uyu mutwe wari wagabye ahitwa Gatumba hafi y'umupaka w'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Congo.
Iki gitero cyazamuye umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi bituma muri Mutarama uyu mwaka leta y'u Burundi ifata icyemezo cyo gufunga imipaka yose ihuza igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi. Leta y'u Burundi kandi hashimangiye ko u Rwanda ari umuturanyi mubi. Ibi bintu guverinoma y'u Rwanda yabyamaganiye kure ndetse inahakana ko hari umutwe n'uwari we wose urwanya ubutegetsi bw'igihugu icyo ari cyo cyose wakwigera rutera inkunga. Nyuma yo gufunga imipaka, Burundi nibwabonye ko bihagije, ahubwo bwanahise buhuza imbaraga na Fardc mu kurwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ndetse no muri Mutarama uyu mwaka Perezida Evariste Ndayishimiye ubwo yari Kinshasa yatangaje ko yiteguye gutanga umusanzu wo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Amagambo ya Ndayishimiye washinjije mugenzi we Paul Kagame kuba umubeshyi no kuboha urubyiruko rw'u Rwanda yashimangiraga ibisa nk'ibyo Felix Antoine Tshisekedi wa Fardc yari amaze iminsi mike ashinjije leta y'u Rwanda. Ni mu gihe amezi amaze kuba 6 imipaka y'u Burundi n'u Rwanda ifunzwe, Minisitiri Albert Shingiro aheruka kubwira itangazamakuru ko Burundi butazigera bufungura imipaka na rimwe mu gihe u Rwanda rutarabashikiriza abo bashinja kuba mu mugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza waburijwemo muri 2015.